balong KKA ke basu tamula bat ka program ka bakamper banyaslo baya ka jingpli ya ka jaka bos habeli husur gadak distrik Karnataka hakaba umsimna pli ya kani ka jaka bos da KMLE minister nekuru he ruhan rai lapli penban ya kani ka jaka kali da umut balong ru usib gas akani ka jelang kitolong kubor klei thuru baki ba hadian baladep ban khap yu ribon kilaya risa bat khap ya kiti joki kum kadak ka jingburom yu umut ubalong kum usib gas ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ balai kipet ba kabeli usur ki khot sib gas da umut kada kalong namar kipet ba ki kwa ban sol bat penklam ranya kinomik mat kani ka constituency ki balale menti bat ki bam sim nasngap ya ka jing ut jing nam jok kipet ba lai thuru ba kipet ba jong ka beli usur nakapor sakapor kila kerpat bat airu ya ka memorandum house sitting MLA urama pa lamni bat UMP Usif Kumar Udasi bakin nyerap ban maramat lem ya kani ka caka kali kabaran kam sisha ya kipet ba bat kham tam ya ki khana school iba menta ki hapan up ya ki bos haki hotel bat ki gisam joki rele thu bakini kinomik mat kim sim nasngap ya ki tolong kubor klei thuru bakani ka caka kali kadai ka balasina nadu sapos na menswa bat kumbalong menta kala jot ro thai bat ki bri kala pan kam ya ka kum ka caka pret bat kiwe kani ka jile menti jong MLA bat UMP kala pesat sia ya upat ba aduk baki larai ban maramot hi daladi ya kani ka sem up kali ka baki la shina da kiding sepkor bat khot sib gas da umud ubari umran kani ka jing khot sib gas da umran kala long ka jing khamran bat ka jing insol ya kinomik mat kani ka constituency kum juru ya ka sarkar BJP ki bam sim la sngap ya ka jing ut jing nam jong upai ba kani ka video blaring ha ka arpoi terek mentau banai ha ka snong belu husur gadak distrik Karnataka kala long viral ba ha ki social media haduk baka sarkar Karnataka kala so khamran bat kular baka sasim khianok loy ban maramot ya katei ka sem up kali